Dear Mr. Lonely, naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Mercy. Asaan nan apailanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nakababain man ti pakasaritaak. Ngem kayat kulatta apaikanbiag dito'y programa yo. Taamok ang makaipaay iti basit nga adal kadagiti dumdumngeg. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Mercy dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Oy, Mercy, kasla gusto kan kadila kaya kanayon nga umay dito'y beer house ni tatamag no. Juan, gusto kanya. Agtawon day iti 55. Anya ka no ti trabaho na? Adda pwesto na paggatangan iti lupot. Ado nga ro ti kwartana. Mabalin, tatunggal umay. Katlimad nga ikanak iti kwarta. Manungay, 2,000, 3,000, kababaan ti 1,000. Di swerte ka. Kunana pa'y kitin ang asawaan na kano. Di mo pa'y kaya. Adan katulungan amang padakkel iti anak mo. Kuha. Pampanunot at nga roday ta, Anchi. Makiasawa akon kanila kay Magno. Total, adoma ti kwartana. Adda ak manan, ta ibagak na agawit ni Kibalay. Yawid na? Wala, agtengatan. Ikalay sana? Wen, ikalay saka. Kasanong ti 2 taon na nga anak ko. Isurot mo No kasta, isurot ko matan agraman ti agaw-awir. Wala. Oh, sige, umanugot hak. Kaano nga umay na kami sukunan? Uray itong bigatan no dahi tati kayat mo. O sige, umay na kami nga rod sukunan iji dagusmi. Wen, ada magtaylugan ko nga aramatan tayo? Sigurado ka ayawid na? Wen, Mercy, asawaan ka. Adayta, nakasaganan dagiti gargarat ni Magno. Siya akong timang imbunag. O sige, sikati makam mo. Nabayadak matente di mo pa'y nabayadan nga abang mo. Agyaman na. O ala, umuna kayo na jilugan, tabunagak dagiti gargaritsyo. Sino dagito inisangpat mo dito'y balay mo, Manong Magno? Kwa, dito'y dan nga agnaed. Sino dagito'y? Mercy, yamamok kan katikapsat ko. Kumusta kayon, Nana? Manong Magno, anya ti kayat asawan daytoy? Asawa ek ni Mercy. Anak na dayta ubana. Ket taga-awire iti anak na dayta balasitang. Anya? Pakanam dagita? Delia, di ka nagsaw iti jak magustuhan. No di mo kayat ti kaadada diti balay ko. Mabalin mo latta ti pumanaw. Anya? Jak la kayat ti gulo, Delia. Kaya't kakasarita asiksikalaan, Manong. Tanya ko matibagam? Sumurot kay di terasa. Tayjay ta nga agsarita. Anya ti nagsaritaan nyo iti kabsat mo? Saan mo nga italtalak ti kapsat ko? Dito'y nga agnanaed. Ngam saan nga iso ti masurot? Gaputa balay ko na ito. Di na kadikayat nga agnaad kami dito'y balay mo? Well, ngam kasi tinakunak. Saan nga iso ti masurot? Amang ano saan kami nga kinawatan? Iso nga isubli na kami laangan iti dagusmi. Saan agyan kayo niti balay ko? Kan saan kan ngagtrabaho? Ha? Agyan kayo niti balay? Kat sikan ti makaam mo nito. Saan na mabalin? Kaya't kulatat yag trabaho. Ad-addan adina kayat ti kabsat mo para kan ka no adda akla diti balay mo. Sige, sikat ti makaam mo. Agtrabaho kalata no dayta ti kayat mo. Adeta, naka-grocery ako. Kompleto tayo niti masapsapol niti kusina. Uray gatas ti anak mo, gimatangak matan. Ani, nagsaya atan no kasta? Wala. Kan gimulpi ak matan iti para iti ref. Mapunulakit na iti ref tayo.
Saan kami nga agbisin iti sidong mo, Magno? Sana talaga. Saan ka nga agbabawi asimurot kanya? Juan, talaga sa anak ang nagbabawi. Agkalay sa tali ti mabiit, Mercy. Saan pa'y nga ita? Basta agdan natapay laang. O sige, sikat ti makam mo. Ay, maturog ta nga rodan. Tagtrabaho ak painton bigat. Agtrabaho ka lang di pwesto. Ay, saan? Diyak kayat? Ada ijay ti kabsat mo. Amang ano saan kami nga kinaawatan. Agtrabaho akla ta ijay beer house. Isarak ka lang arunan iti sabali at trabaho. Basta pumanaw ka niti beer house. Ijay latan beer house? Awan mo't parikot ijay? Ngam ado ti lalaki ijay. Ay, awan parikot iti dayta. Alaman na yun. Sikat ti makam mo. Maturog ta nga rodan, tani. Kaya't konti agina na. Mas daawakan ka. Mayat lang araw doon tibiyag mo itidan na ni Tata Magno. Nang agtrabaho ka pa lang dito beer house. Ay, kayat kumatlaang ti agtrabaho. Sana bale. Tadamot agaw-awir iti anak ko. Kat, kasanungay. Ikalay sana kakadin ni Tata Magno. Kastati ko na. Ngam ko nakasaan pa'y nga ita. Di ka pa'y pa ikalay sa. Panunutek pa'y anayin bag. Nagasat ka, tanasaya at tao ni Tata Magno. Adapay negosyo na. Saan kayo magbisin na agina itidan nana? Among ka di. Akayat ko lati sinmurot kan ko ana. Gaputa amok asaan kami nga agbisin itidan nana. Ngam saan ko nga ayatan. Masursurom to nga ayatan. Kinapod nuna. Ada nakarik nga ak iti ayat, Angie. Asino? Ni Joel. Kumusta ka, Mercy? Kailiw ka makita. Ha? Kailiw na? Wen, kailiw ka. Mabalin ka di arumwarta? Ha? Agpakada ka pailaan dito yung beer house, darumwarta. Angam sa di na ti papananta. Kaya't ko ti agpasya-pasyar. O sige, agpakada ak nga rod iti boss mi. Sige, manganta. Di ka agdanag, tasyak ti agbayad. Adamat kwartak ditoy. Saanin? Siya akong ti agbayad. Kaya't agyaman na ka. Tapin at gamtikid daw ko arumwarta. Apay ka di asyak ti inawis mo. Idinto ta adamo dagiti mas na pimpintas iti beer house. Sikat ti kayat ko. Idi pailain nga adda pa naggustukan ka. Ha? Dayta tipod no, Mercy. Apay nga rod nga itala ang ibagam dayta. Apay adi mo imbaga idi. Ita, taadan simurutak alakay? Sana parikot dayta. Anya ko ma, no simurot ka kankwana. Anya? Tinapateg, agkit kita ta. Ket naragsakak, asikat ikadwak ita. Ay, Joel. Pasensya kan. No itala ang ana iturid ko nga imbaga to yariknak. Nasaya at tasimangpet kan, Mercy. Nagdanag akgapo tadi ka makontak. Apay pailang amin nga inuray na. Naturog kalaktak ko man. Napana ka di beer house sa pagpapaayam. Katawan ka ijay. Anda nagkunang nga danang sukon kan kaalalaki. Saan ka kanun ang nagtrabaho? Ako Juan, tay best friend ko dayjay alalaki. Iso nga inawis na. Takinuyog ko laan ang paspasyar. Adda ngamin parikot na. Iso akayat na nga iliw-liwag. Babaan iti pa nagpaspasyar na. Kasta ka ni? Kasapulan na ti kasarsarita. Iso akinuyog ko laang. Halagarutan. At baliskan ta maturugtan. Hoy, Mercy. Mabalin ka di at tumulong kay ti trabaho dito balay. Ultimo na nga nanyo kat itambakyo di talababo. Ha? Kwa, Juan. Ugasan to ti taga-aw-awir. Di pala si kati aginaw. Ipatudon mo pa'y laang iti taga-aw-awir. Nabannog lang arudan ang naglaba. Imbis as sumanao ka di tabak-bakutan. Di pala si kati aginaw.
Nagbidot at talaga ti kabsat ko anang yawid ka diti balay na. Nagayat iti saan mo't ang mapagtalkan a babae. Anya sana mapagtalkan asasawa mo't, nana? Ay na, Mercy, langam-laangan kat saanan ang mapagtalkan. Ay, uraan niya pa iti bagbagayo. Awanan maaramidan nyo. Ngamin, ay ayatin nak ni Magno. Kat di na kabailan ti mangisi na kanya. Sa paila ko tamakita na ti kasta nga ugalim. Kat isina na ka. Awan babain mo. Nagipulong gayam kan katikabsat mo, Magno. Pasensyam la ko man ti kabsat ko, Mercy. Kasya talaga ti ugali na. Ayan ka di ti pamilya na. May isan na balo. Kat aday ti adayo a lugar ti kakaisuna nga anak na. Kat gabutag may isa, may nakipagnaed di ti balay ko. Masurunakan kwa na. Numabalin la kuma, kat jak kayat akabalay. Iso apapanawa mo? Ha? Sa dino ti papanan na ngay no papanawag? Oh, di agabang iti pagnaudan na. Agsusweldo mat kan ka. Na sige. Mayam, tay bagak apo manaw diti balay. Agyaman ang tadakan, Joel. Kunak no di kan umay diti pagpapaayak a beer house. Kaya't ka makita eh. Kailiw ka. Rumuarta ko ma. Sa di naman ti papananta. Iti dagos ko. Ay, sika ha? Kailiw nakman ako na kuan. Ingka nagpakada. Tamapantay jay dagos ko. Sana balingad na kabalay mo. Basta ka na yung tangag kita. Sika ang talaga ti ayatak, Joel. No apay akadag ito'y laang imasidag ka kanyak. Sana bale. Tinapateg. Ay ayatin ta ti tunggal maysa. Kaya't ko ti agnaad dito'y dagos mo. Sika ko man ti kabalay ko. Sige. Dito'y kan ngagnaid. Ngam kasanon ti anak ko. Adapay balasitang akadwak. Nga iso ti agaw-awir iti anak ko. Sika lang ti kayat ko. Diyak kayat nga da makasinga kadata. Nang runa pa tasilid lang to'y ababangak. Para kadata da ito'y asilid. Sige. Sana ko na pumanaw iti balay da Magno. Ngam, kanayo nakto nga umay dito'y dagos mo. Mabiit man laeng balasang kaw. Agsarita tamampay. Anya ti bagayo, tata? Kana sino kayo? Ay, siyak ti caretaker. Dahito'y a boarding house. Kasta ka di? Anya ka di ti bagayo kanyak, tata? Anya day tanapan mo ginataang? Kapikan tinapay, tata. Kasta ka day. Nakita ka nga may nakadwa ni Joel idirabi Siyak ti kaayan-ayat ni Joel, tata. Apay? May kamanukan a babae ang nakitak akadwa ni Joel dito'y Ha? Ay, ni Joel talaga. Agsusuko ti babae iti biyag na. Anya? Kanayo na bagbagak ni Joel. Hangam dinakdenggan. No anya laditan ti bagbagayo, tata. O sige, inakon, tama nga numatagtakan ni Joel nga agur-oray. Saan mo apatpat yan ni Tata Gudo? Sipsiputan namin agaraw dagiti agabang dito'y. Ngam amang ano po no ti kunana. Nga agsusukot ti babae iti biyag mo. Saan mo apatpat yan kunakmet? Alaro din. Agkapitan tagawid ako. Amang ano agatap kanyak ni Magno. Narigatan. Sige. Ket umay kan tumanan dito'y dagos ko Urayan ka dito'y. Wan, awan pagdanagam. Kanayo nak nga umay dito'y dagos mo. Inururay ka sumangpat. Pasensyakan, Magno. Sige, tayo nakagpalas. Sabi no tinapanam kalpasan ti trabaho. Iti balay ti katrabaho. O sige, agtalikakken ka. Wan naskan nga agtalag ka kanyak. Tanong saan? Panawan kan. Luklukon na ka day ka babae, Manong. Ha? Kitaam na ito'y ladawan iti cellphone ko, Manong. Adakadwa ni Mercy a lalaki a rimwar iti beer house.
kat nakaakbay ti lalaki kan kuana. Anya ka di ti sasawom, Nana Delia. Nangibauna kiti mang paliiw kan ka, Mercy. Gapo ta sipod pay, agdwa-dwa akon kan ka, aluklukwam ti kabsat ko. Ay, sana po no dayta. Joel tinaganday ta lalaki, saan ka di? Ah, Kasta kanu tinako na ti maysa ka dagiti katrabahuam, anagdamagan ti imbaon ko amang paliiw kan ka. Kat agdenden na kayo kanon iti dayta Joel. ha, Iso akadagitoy, kat saan kan amat maturog dito balay ni Manong Magno. Ngamin, ijay kan dagos ni Joel amat maturog. Pudno ka di, Mercy. Ibagam ti pudno. Saan kan ang makapaglibak, Mercy? Mismo akatrabahuam tinangibaga, ngagdenden na kayo iti dayta Joel. Kwa, Magno, saan mo kumapat pa tiyan dayta? Panangdadaal na laang kanyak dayta. Sige. Sika ti patyak, Mercy. Kat sapay ko mga rod na saan ngagpaiso. Joel, kasano dayto yan? Aginaw aksamot tan. Anya? Aginaw ka? Juan. Apay nga ngayon tulok mo. Apay, di mo kaya tamaadanta iti anak? Jakpay kayat. Ngam kasano itan? Parikot mo dayta. Di na kun ibibiyang dita. Mercy, apay ngagbakbakwar ka. Ay, kwa, Magno. Madila ti rusok ko. Aginaw kan, Mercy, saan ka di? Siya kun a mismo tinangsurot kan ka, aging ga iti dagos ti agnagan iti Joel. Adda ka manin ditoy? Nakasaritak tila kay a caretaker iti dayja boarding house. Imbaga na amin kanyak ti maipapan kada kayo ka ni Joel. Kwa. Manong Magno, kayat mo ka di ti mang taraken iti mang lilipot? Kasano daytan? Masikugan day ta babae. Aganak tumanen. Ngam saan mo't asika ti ama? Delia. Adakan ka day ta, Manong Magno. Adakan kan amang ngedeng. Wala. Itamot lang, Mercy. Pumanaw kayon di ti balay ko. Saan kan akayat? Ha? Pumanaw kayon. Taamangan na niya pa iti maaramid ko ken ka. Pinapanaw na kami ni Magno iti balay na, Mr. Lonely. Ken tinalikudan nakmet ni Joel. Pimanawan ni Joel ket jak ammo no sadino ti ayan na. Impas ngay kung arod ti anak mi kini Joel. Pagbababawyak man akastoy tinagbanagan ti biyag ko, ngem awanen mabalin ko. Nudi ti agbalbaliw laengen. Tuy pagayam mo, Mercy. Agyaman nakpagayam Mercy iti daytoy apakasaritaam. Tinasken ita ket ti panagbalbaliw mo. Addan anak mo. Ket isuda ko man ti pangpangrunam. Igaed mo ti agtrabaho para kadagiti anak mo. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti pannakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinga di tinagan a Mercy, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos ken insurat para iti radyo, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez, ken computer recording technician, Joffer Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.